بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضانه. گلی خوشکو براین عزیز. خدا ما خلق کریا و دانی روی عرده. لی اوی ما به خودی و به کیف ما سربست بر ندایم. ام به هر هوای و هر دم ببن حکم و نظارت اوی دنا. هر کار و تفگر ما جه خویایا. خدا بیجه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. آل عمران آیت 3. براستی لوی جهانی هم دو کره عرده دا هم دو همو طبق عظمان دا نه تو گوتنک ما نه جی تو تفگرک ما جی خدا و شرطی نینا هم دو بیجه یوم هم باریزون لا یخفى على الله منهم شیء. سورة غافر آیت 16. دما روان قیامت همو کس جی گورین خواه در کون دین واسطه حشره تو تشتکوان جی خدا بشارتی نامینی هر تشت جی خدا را عیانا جبوگو خدا لوی دنیای ما بجربینی که امویناز دکن یاننا هنک وظیفه دانا پیشما هنک تشت جبو ما حلال و هنک جی حرام دیرایا وظیفه ما عبادتا هر وکی نمیش و روجی و حج و زکاة حرام جی هر وکی درو و افتراء و زنا و قمار و شراب و ربا و تجاوزا ملک و ناموسا کسان رجاندنا خوینا کسان و ظلم و تعدایی و ترک عبادتان. براستی خدا بخوا نحو جیوان تشتایا لولا اگر همو مروفین روی عرده جی خدا را عبادت بکن بقاسی زرکی ملکی وی زیدنا بی ام همو عصیانی و انکاری جی بکن تو تشتک جی ملکی وی کم نابی ایدی خدا اوان قانون خوا صرف جبوگو ما بجربینی داخستیا. گلی جماعت عزیز یک جوان وظیفین گو خدا ما پید جربینی روژیا ماه رمضانیا. روژیا رمضانی یک جی 5 رکن اسلامیا دو سالا دو هجرت دا فرض بویا پیغمبر ما 9 سال روژیا وی گرتیا خدا بیجه چه کسی جوا مسلمانان به عذر بگه ویمه بلا ویمه روژی بگره پیغمبر خدا جید بیجه دین اسلام لسر 5 آساس و بنگهان آوا بویا کلمه شهادت پیکانینا 5 وقت نمیجه داینا زکات ادا کرنا حج و گرتنا روژه ماه رمضانیا. چه کسی وان 5 رکن اسلامی یان یکی جوان انکار بکه او جدین درد کبه و نه مسلمانا نعوذ بالله اگر بوان باور بکه لی جسوستایی و جانگرانی اخوا یکی یان چند رکنان جوان پیک نینه او کس لبا خدا گناهکار کی مزنا. یک جمعیت عبادت روژی اوه گو خدا گرتنا وی لسر همو ملت برجی فرض کریا خدا بیجه یا ایوها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. دلی اوانین باور کرنا چاوا گرتنا روژی لسر و فرض بویا لسر وانین بریا وجی فرض بویا خدا بی هوای جسارت دده ما گو امج گرتنا روژی نترسن و نبیجن خدا بارک گران دایا سرما گرتنا روژی براستی نبارا لید اصل دا مروج احوال کسین برچی و بلنگاز هایدار دکه رحم و شفقت تاویج دل مروف و مروف هینی جوان مردیه دکه یک جمزیت آوی آمازن جی اوه بار گنهن خودی خود سفک و وی جقره جوان پاک دکه. گلی خوشکو براین عزیز ام نمیجا خود دکن زکاة مالی خود دن حجا خود ادا دکن و روژیا ماه رمضانی جی دگرن لام هنک شرطین وان اهمال دکن گو پر جانان اوان زحمتین امش بو وان عبادتا دکشینن هبا و پوچ دبن ام تو خیر جوان نابینن. مثلا باش گوداری بکن رسول خدا چید بیشه چه کسی جوا بروژی بی و بدوی روژی گوتنین درو بیشه و بدروان جی عمل بکه او بغیر تیبونی و برچیبونی تو خیر جوی روژی خو نابینی ایدی احتیاجی خدا ایدی احتیاجی خدا جی بتیبون و برچیبون اوی نینا یعنی کسی بروژی دما دروان و افتیران بکه و بدروان سون بخوی
لپاش کسان غیبت و گوتنا بکه خوش حرام نپارێزێ فایدا وێ ji vê rojiyê sirf ew got tî û birçî dimêne. Êdî mirovê bi rojî lazim e li zimanê xwe gelek xwedî bê. Binêrin Pêxemberê Xuda çi şîret li me dike? Dibêje dema yek ji we rokê bi rojî bê bila tevgerên bêedebî jê peyda nebin û bi kesî re mücadele û têkoşîn neke. Dema mirov bi rojî bê gotinên bêedebî jê peyda bibin û bi mirovan re şer û pevçûnan bike bila bizanê xêr û bereketa rojiya wî nemaya. Wekî darek got çend sal tu jê re gelek xizmet bike mezin bike lê tu fêkî negirê. Hem Resulê Xuda dibêje gelek kes hene şevnimêjan dikin lê para wan ji wê nimêjê sirf ew got bêxew dimênin û gelek kesên bi rojî hene para wan ji wê rojî ew got birçî dimênin. Gelê xweş û birayan, gelek fayda û bereketên rojiyê hene. Di meha rojiyê de Musliman bi girtina rojiyê dibin wekî yek leşkerek bêntîzam. Kesên maldar roşa feqîr û belengazan çêtir fêm dikin û li wan tên rehmê. Mirov zeîfî û aciziya xwe fêm dike. Nefsa gunehkar pak dibe. Bi terka xwarin û vexwarinê mirov dibe wekî melêketan. Hem mirov bi saya rojiyê sebr û tehemülê hîn dibe. Gelê xweş û birayên ezîz, hûn di meha rojiyê de ji dirêjbûna rojan û zehmetiya tîbûn û birçîbûnê miroziya xwe nekin û girtina rojiyê ji xwe re barek giran nebînin. Lewra Pêxemberê Xuda û sehabiyên wî ji bo evî dînê pak gelek eziyet û cefa kişandina. Enesê Kurê Malik dibêje rojekê ez hatim civata Pêxember min dît ew di nav koma sehabiyan de rûniştiye lê zikê xwe bi kefiyekê bi desmalekê şidandiye. Min rewşa wî ji sehabiyan pirs kir gotin ji birçîbûnê wisa kiriya. Enes dibêje ez hema çûm mal bal Ebu Talha got mêrê diya wî bû min rewşa Pêxember jê re behs kir. Ewî ji diya min re got çi tiştê xwarinê li mal heye? Diya min got parçekî nan û hinek xurme hene. Eger Pêxember bi tenê werê têra wî dike. Enes dibêje ez çûm min gazê Resulullah kir. Lê ewî hemû sehabî digel xwe anîn mala me. Diya min hinek nanê cih anî bi emrê Resulullah ewî nanî hûr kir û hinek rûn bi ser de kir. Resulullah pê de xwend û deh gazê sehabiyan kir. Bi bereketa duaya wî heftê yan heştê kesan jê têr xwarin. Paşî Resulullah û me jî xwar û ji ber me jî ma. Diya me Hezretê Aîşe dibêje piştî got Pêxemberê Xuda hate Medînê heta wefat kir malbata wî du roj li pey hev jinanê cih têr nebûn. Hezretê Ebu Hureyre dibêje min heftê kes ji ashabê sufre dîtin her yek ji wan sirf yek tirasek li wan bû. Lewra lîbasek dîtir tune bû got li xwe bikin. Gelî Müslümanan, aha jiyana Resulullah û sahabiyan ev bû. Lazim e her Müslüman ji roşa wan îbret bigire û çend saet birçîbûniya rojiyê ji xwe re barek giran hesab neke. Ya İlahi, tu hem kuvvetek bedenî hem kuvvetek manevî bidê me da em di hember îbadetên te de xwe zeîf nebînin û bêkê masî temam bikin. Amîn.